Jumapili njana itheri minkotoni Nteto chetu cha Weru Thaa Mugwanja unigetwa PHINEAS. IMAANA tugambirana tinende minister wa michezo na kinyanduki mbithindene ya thirikari ya kaunti ya Meru Elias Murega na tarite aciari utira iba kumenyera kwa kweana bomna mnende bari poni kenda batikethira bakeye yubya kureo ntogwete mutugo yonekete kwita na mbere ori yokulukitwe ne kaita kitona kwa Elias Murega ne dirite kinyakera kyotumiri bombo gita kinduki mbithi ntogwete kinyabu bubatire kudira bo kinyamudia Nicholas Chabari na utwachio Oninde waziri ojenda na boambere iturwaga na mantu zara zothurumukana gakari. Minister wa mantu umege michezo na agenda kaunti ya Meru to Elias Murega na uretia ciari bathinambe na kwirutanira na kwithirwa be mustari ni wa mbere kurwa na mantu marama kwinyangia muno mwana wa mwari. Mantu zegie ari teenage pregnancies. Tugoreanwa kuona ari twana totwari tukinyetie miaka 18 bakiewana mantu zao inazo itokemea itogetatea na ndende waziri oegie mantu zau batu itokorwa nazo na muntu baba gweto sponsors na bange bageto babas ibatikane atware tuthome ibogwetekaniria mantu zau awa babas baeroe iwoni ni baewa bara bakwenyangia future tware ibogwetekaniria zau nkurukina wetete kinya mara kia ana abaithe kunywa andagwa cha kulevya buraku kinyabu nonto bakorwa na buta thirikari ya kaunti ya Meru na atongoria na kinya anto bonthe babatiri kwithira bakiwatanira nikenda onto bobuthira buru kategera kiri statistics irionania twana tware tukugeana mapema region yeze itututongeretie na tutikwenda story eu kaire tugwitikaniria twaringa marufuku zau mantu za gutumira bangi na miandarati kire ya youth beto inazongo itukuga ndoa iu na ntongeretie nduke mbethe inatyo turwa nacio na imbizo tugwatanirite achibo na tugwatanira department ya culture bado tukarwa no tumiri bwa miandarati maturene zetu Kumagebe North Petan Class Chabari Ngeno kuna temu chio montere chia mweki chogoria ni ukwithira nendio kireira kyoto kia mwari wona rietwa Sharon njo kioro wedhirite akido kero kinyumo ni mwendo wokie na kuringana na idhemu chiari Sharon edhirite nende akiruma toka kwa chibitare na maringirwa ya kiongo na kinyabiara bidhato bidhirite vikiunangawa niara nendi bedhirite bagika kinyarambia kudhambeche chibitare oreba kienda kyoto kia mwono kedhira kikioneka mwani kyoto Nteto Martin Mogambi nwena ripoti ye Urane amweke wandia chogoria keri gicigo mbunge kia Maramochi gwa mukuru gitongwa ngaruthi twithirite bakibariria na kubanga kugwata ageni ugeni. Mwari wake Sharon Njoki akiriritie rungu rwa kigema kia ageni. Bara bakwirigiritwe muthenya we munthi kuri ntugo ya rambi kenda guchwa mbeca cia kumurira cibitari kenda akaomba kurigitwa. Tweterete ageni turenda kumenya bura kiathiaga na mbere. Sharon akionekanaga gutarikia kuririkana twangarietwa riake na rietwa ria cukuru. Mbitagwa Sharon Njoki agitonga. Ndomagila Chuka College, Chuka Technical. Mwari Sharon ethiritwo araithiritie karinya nyuma ya kumontorwa kiongo imukuru wake wa miaka 23 ngugi wa Mugambi tariki 27 mweri muthiru ntura ya Ndombeni wandia metheru na arabakaraga daino ni kiongo kwegwa kimwanki ntekomba kutigega na njala itali kulagia wega ndengendolea anduteleago ajokelo atua tune tekala ni akiana wewega ndi ntishana takwasokile kwati na nethe ba Sharon bakionekanaga wanabo bari ba Nteto ino bariuga nyuma ya kwaga guciukirwa gwa ntugu 8 ari cibitari ya mandagitari kaunti ya Meru nyuma ya kuthinjwa kiongo na mwendo wa kiongo kurutwa na gwikirwa nda. Nderwa Sharon akuringwa ni ngugi na thibitari Chuka General na gwikirwa rusi ndaumira thaa 2 ndathio nao ngithinda mwithire emergency kuu niku agwikirwa rusi
na agicugurika wi ndagitari na acoka ringwa mbica ya kiongo gwatuika kiongo yake kina ikiringe muno for 18 days atikwaria kana aria nombi akiri ugukira. Yani ndadire nkuti kumuona dibitari ndo ilia ndo natakate ni ndisanjirwe dibitari chuka general ndadi nawe Meru Dr. Plaza ni kuwa aludire operation ya kiongo. Kuruki ya 700 ikiendekanaga akiri cibitari ni amandagitari kana Doctors Plaza. Ni ndetirwe mbesa nyingi muno na mwana ni aludirwe operation na leo ni mbesa ikuendeka. Na niyo au ndente na uwezo wa mbesa ila ikuendeka nikio mbitite antu mndendo dete karambe kidogo mnde bantu bantederia. Mieri iri muthenya we munthi nyuma ya Sharoni kumontorwa akiongo na wikirwa banja endito muthuganiru Ngugwa Mugambi kuma mbarino cia ndumbini nwa kuthiuruka na ataro gwatwa iborichi. Ni ndenda polisi nuntu itwandikithitie titwathire twandikira turi ajiari no banauga iti bateandikithitie bero bakanuntu Sharoni ate kumenya boko athire bero bakandikithia baregire augire muthaka akura bamukamata bamwira thibitari mpaka rendetirwe kuma mauntu mama gwekarika kiri mweri uwo umwe na jumia ithiete mieri iri tutegwe no gwati no riri kuria mwana u kana ni agwatirwe. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Thaa Mugwanja. Rwene ndikiri huria ndagitari na kwithira ni ndeterera kiana njire ndene oibo mwana kuringana na miaka ya muntu. Rimwe kwe kiuria kingi kiauritwe kethira miaka ya mwekuru no iwe iki leta kiwe ki affect pregnancies kana complications ila chumba kwiwe ikijanire nontu bakwiwa bwa inji ya mwekuru na agatukaraithiria muno kiri young mothers babari less than 15 years na the mothers who are having babies kana they have had babies and they are getting babies kairi nyuma ya 35 years. Ino nio tuweta the risk groups ila age group leomba kwa kwena possible complications. Kere mwana wa less than 15 years ituije kabisa kama mwiri wake utie fully mature and developed kwa kiomba kukamata a pregnancy na nukuwa kwena certain complications na complications ina chio chejana yedi ya mono nontu bakwewa the bones na generic pelvis ya mwekuru ari under 15 years yowe ina problem there itaria delivery watuka the pelvis is narrow na watuka manora kama tetatimba kwa agikurukira through the pelvis na rira kwena that problem mono tuonaga these young mothers watukibaki need cesarean section na itujerera operation ekuruthwa kwena risks yayo na risks ino cia cesarean section ya either bleeding mono excessively kana inyotuika infections kana watuika now a react to the ndawa ili kwekene kana cia anesthesia kwe baba mbakinya kugia na mwana lakini watuika mwana rira aciarwa normally na kwe affected nontu bwa kwinyaniwa na the bones watuika mwana uma atire na inya na kwe na problem ya breathing kana watuika the bones cia the mother ikwetegi squeeze the brain na watuika mwana rira wakwa ikura na kwa ena problems cia brain kana the growth na mono kinyare kwa kwenda complication deliver kwa mwana tuika affected kinyamwe kwa ngana tuika affected nonto dirao mwana tuika aguskuma through a narrow pelvis ni wakwena injury to the mother the genitals atuka nako ni tuka ni kuraruka na tuka nako bleed sana na ko needed transfusion kana kwa awakara in labor for a very long time na during that time atuka nako watu ni infections ile ka affect nyumba ya mwana. One very common long term complication ya kuya na mwana mapema
ni kwithirwa nontu wa that narrow pelvis na long labors it'll cause obstruction. Mwana o mwari agita na mwana mapema akiwa ena riski ya kugia twetaga fistula. Nayo fistula ni rira nontu bwa kwinyerwa side ya maumago kana side ya kioro tweka kuwa kwena communication, kuwa kwena shima kuwa in between the mkojo na kama upande ya choo. Na ino ni problem ambayo wewe ikienda a lot of treatment na niwe na very long term complication mpaka iki affect mwana mware aya na mwana mapema na muno kurigiria iketuwa tukiuga ni kaba kurigiria kwa na mwana mbere 15 years kana okaja kwa mwana 15 years kwa na mwana abulite kuthingatwa na high risk clinic kenda omba go planirwa management na kurigiria all these complications ya obstructed labor. Tiga turaithe rira mwana mware na 15 years akuya na mwana agituge mwiri wake utiwa develop na kwena risk ya kuya na mwana ina low birth weight nontu mwana mware na inya muno kuka mwana rako ya ni low birth weight na kwa aina risk cia kuigwa akirwa nasare. Still also mwana wa 15 years dako ya na mwana na wa ena a lot of challenges mono mentally. Na hiyo tumewa demwe mwana mware very young no akiwa ena no twetaga pubertal psychosis kana mental status kwa na utweka affected emotionally no nduba kwa kwena new challenges ya kuwa komba kumenyera mwana utaina atai prepared kana kwa kwena many other factors either family kwa kireta those issues na still also itwe mentally atie well mature kwa una inu normal we kireta that problem ya pubertal psychosis. Na ino nio tuga muno noiwe tukienda mwana mware na aina very young ekwa kithinga in the clinic and omba kinyoko tuweka prepared for the delivery. Right, na nikumira yutu kutha tukiona kanya kakuno kahende ngechogera tuketha tukela kira tubangirito ni ndikire mantu yegi mikire na kinyamikarire. Inya *811*478# kugwata kushonga veve jasikiza tune yeku. My Weru Kenyans. Kwa wengine wetu wenye kuchonga miraa, tafadhali kaa mbali na mwenzako. Kidogo tu, na itaigia. Vile inaigiaga tu ukiwa karibu, hata ukiwa mbali kidogo, itaigia. Na kama hata una jugu, si lazima ukaribie yeye ndio upate jugu. Mwambie arushe jugu. Jugu itakufikia. Mwambie arushe jugu na jugu itakufikia. Yes. Inya *811*478# kugwata kushonga veve jasikiza tune yeku. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow lipa pole pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Luije Meru National Polytechnic nigituge na njoru ya ubundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwarito beto uritani bugwitaniria negita uba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come.
Hey, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Poshmark Meru College ni kwa kanya arito bonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bwangu gishia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Ithato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwekira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. No kwenda bikibiki enjero kana guchinchene ya kwinkuru na enjero ya biashara kana ya otumiri bwaku. Machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Taiga ire ni cio njega guntukuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria. Njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cherukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Kurukino igurire spare parts che muthemba junthe. Turi akwina Kamawe building. Njogore bikibiki muthemba jo Captain na Taiga cherangie ntune kana ya blue. Turingire thimu gukurukira 0799 279 966 kana 0704 750 068. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Narua nyendekire mantu yegemekire na mikara itu kwithira twitara wangu ira muntu abatire nende kwithira ni chawikira mno kaitene kara kwina riwa. Mekere anarwani egitarira kwina riuga kana murutira kamagoti scarf leguomas nthi ikira nguo imbuthu rira wikirite nguo imbuthu ukorirwa urega gwaka maguta jajo sunscreen kurigiria gucauka ngozi ikuyani riuga.
Right, auna tukuthatwikara gatanta kiri ndeto chetu na nibeno ntuba kwithirwo watanirite na oninga kwendera kaita keo itena mbere ndi gukenera mibango ingire thia tirite ria mwana kwaya kanisa ino nbeto PHINEAS IMAANA.